Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün oktyabrning 9'u çarşamba kuni biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Zolotoy Dort ateş astında Rusiyanın ücretli askerleri sabah saat 10'a yakın ateş açtı. Minsk anlaşmalarında yasak etilgen 3 ayın atıldı. Oktyabrning 7'sinde bu bölgede kuvvetler geri çekilmek gerek idi. Ama ateş açılgani sebebinden o başka günge dönüştürüldü. Çünkü kuvvetlerinin geri çekilmesi tek 7 gün devamında tinchlik rejim olgan son başlanmak gerek. Zolotoy ve Petrovsk civarında kuvvetlerinin geri çekilmesi yerli sakinler için tehlikeli değil. Bu haqda Yuqori Rada Milliy Təhlükəsizlik ve Müdafaa Komitetinin mebusları bildirdi. Petrovsk yanında ordu çekilecek bölgesi meskun yerde değil de açık yerdedir. Ukrayna askerleri için yeni mevziler 98% hazır. Bunu Parlament Komitetinin katibi Roman Kostenko aytib berdi. Zolotoy civarında ise kuvvetleri geri çekilgen son boz mıntakada 122 ev kalacak. Головне, з людьми, які живуть в зоні розведення, я вам маю сказати, що вони чітко розуміють. Kuvvetler geri çekilecek mıntakada yaşaganlar nege bu gerek olganını yaxşı anlaylar ve buna kol tutalar. Anda Milli Gvardiya polisi olacak. Şunun için yağmacılık anda olmayacak. Adamların tehlikesizliği en yüksek seviyede kefalet edilecek. Yerlerdeki komandanlar ne yapmak gerek olganını bilir, arbiler hazır. Вони на такій відстані, на якій вони в короткі сроки можуть... Arbiyler öyle uzaklıkta olacaklar ki onların arasında eşbirlik olacak ve eğer onlar düşman tarafında bir türlü adımlar kursa, bir türlü diversiyon takımının gelmesini duysa, onlar himaye etuf maksadıyla cevap verecekler. İşgal etilgen bölgelerden koçup kelgenlerinin tek yarısı yana yerge alışıp oldu. Bu Halkara Koç Teşkilatı'nın malumatı Rusya tecavüzünün 6. yılında Kırım ve Donbass'tan adamlar çıkıp ketmege devam etti. 3 ayda bir kere berilgen hesabatlarga göre koçup kelgenlerinin 1%'i işgal etilgen bölgelerge geri kayta. Gelecekte harbiy hareketler bitken son memleket içinde yaşagan yerini dönüştürgenlerinin 4'ten biri evlerine kaytacak ola. Ukrayna İçtimai Siyaseti Nazirliğinin sonki malumatına göre Ukrayna'da memleket içinde yaşagan yerini dönüştürgenlerinin sayısı 1.400.000 kişidir. Hükümet koçup kelmege mecbur olganlar için yeni cemiyetke bütünleşuf programmasını hazırlay. Ми бачимо, що Memleket içinde yaşagan yerlerini dönüştürgenlerinin sayısı azlaşkanını göremiz. Ama buna bakmadan tetkikatlar çözülüvge ihtiyacı olgan meseleler bar olganını gösteriyor. Bu MF, aylık seviyesi, saylav hakkı, içtimai hizmetlerinin kullanıv. Bütün bu olar için pek mühim ve gerekli. нещодавно зустрічалася з представниками Грузії. Yakında endi 20 yıldan beri biz gibi meselelerinin çalışkan Gürcistan temsilcilerinin konuştum ve olar bizim hatalarımızı yapmanız dediler. Memleket içinde yaşagan yerini dönüştürgenlerge bütün vakit yolga çıkmaga hazır olgan şahıslarga gibi bakmanız. Olarga mında yaşamaga kelgen adamlarga gibi bakınız ve daimi ev beriniz. BSF Donald Trump impeachment hakkında davada Kongress'nin işbirlikten red etti. BSF matbuat katibi takık esnasında siyasi teatr dedi. Temsilciler Palatası liderlerine mektupta ise dava esasız ve anayasaga zıt kele dep yazdılar. Bu esnas Amerika prezidentinin Ukraynadan adaşı Volodymyr Zelenskiy ile olup geçken telefon söhbeti sebebinden başlatıldı. Telefon söhbeti vaktında Trump Ukraynada sabah Amerika vice-prezidenti Joe Biden hususunda taqiqat keçirilmesini istegen. Demokratlarının bildirgenine göre tamam Biden 2020 senesi Amerika'da geçecek prezident saylavlarında Trump'ın rakibi olacak. Amerika prezidenti qabatlavlarını red etti. Volodymyr Zelenskiy ise Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyası sesiyasında kimse ona baskı etmegenini bildirdi.
Гарби мемлекетлерінің махсус хизметлері Авропада вазиятны стабилизлештірген Русия баш истихбарат идаресінің агентлер тақымына тапты. Бұл ақта Нью-Йорк Таймс өзмен баларында атфы еті білдіре. Оларының мәліматына көре, бұл Русия тақымының ады бөлік 2955. Гарби махсус хизметлер агентлер 10 елдан зияды чалышқанларында инандыра. Бұл Русия агентлері Молдовада вазиет стабилизлештірген Черногорияда девримге интелуве Солсбериде скрипаллер құрантасының зерленілмесіне алақалы. Бұның елі рус агентлері да бірлешкен дәвлетлерде де иш көрді. Бұл 2016 сенесі президент сайлаулары арфесінде Хиллари Клинтон штабы ве фырқасы серверлерінің бұзылуы. Түркия Сурияге ордусыны көрсеті бұқта Блумберг Түркия меморына атфы еті білдіре. Арбилерінің вазифесі курд селялы муфрезлеріні сынырдан чектірмеге. Анкара Сурияның шимали шарқында ой сынырлары бойынша телекөсіз мұнтаққа яратылмасы адлы операцияны башлады. Эсас мақсат Түркия үкіметі терроржы деп сайған курд муфрезлеріні ой сынырында uzlaştırmak. Bu tehlikesizna mıntaqaga Ankara'da şimdi Türkiye'de yaşayan 2 milyon Suriye kaçaklarını yerleştirmeye istey. Бірден уч Алим Джон Гуденов, Стэнли Уиттингем ве Акира Яшина. Нобель мукафатының кимиядан лауреатлары олды. Мукафат, литий-ион, аккумулятор и шлепчі қаралывы үшін берілді. Нобель автасы октябрінің едісінде башланды. От тибият сасындаки мукафатнен ачылды. Ве эдебият, иқтисадият ве барышық мукафатларының лауреатлары илян етілмесінен девам еті. 2019 сенесі Нобель мукафаты 9000 исвече кронны тәшкіл етті. Бұл тахминен $900,000. Галиплерінің ресми мукафатланув мерасемі декабрінің 10-да мукафаты сызчысы Альфред Нобельның олым конунде олacak. Хаталар үзерінде иш yapıldı Киев еріне. Киев. Американың ән бұйық нешірятларындан бірасы The Wall Street Journal. Украина пайтақтының адыны доғыры язы башлады. Бұл ақта бірлешкен дәвлетлердеке Украина әлчілігі білдіре. Анда қайды тілер The Wall Street Journal дегер медиаларға қошылып, Украин пайтақты адының язылышыны түзетті. 2018 сенесі октябрь айында Украина тышқы ішлер назерлігі Correct.ua жанлы компанияны башлады. Олар четел күтлеви хабер васталарына шirketlerге шерінің доғыру язылышыны Киевге деніштірмеге Риджанин мұражат етті. Бұл вақыт ішінде бірічок шirket Украин пайтақтының адыны доғыры язы башлады. Шу жүмледен Лутон, Киприс, Копенгаген, Будапешт, Гданьск, Вильнюс, Бухарест, Истанбул, Торонто, Ава, Лиманы ве дегерлері. Құрметлі сәржілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді дадычо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзынызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.